Dobar dan Rea i dobrodošla u video intervju Dnevnik HR-a. Evo za početak jedna si od rijetkih DJ-ica u Hrvatskoj, pa me zanima kada si otkrila čari tog posla i kako si se počela uopće time baviti? Joj, pa sad kad kažem da to se dogodilo prije 13 godina, pa ljudi mogu početi zbrajati godine, dogodilo se zapravo jedno ljeto 2004. godine kad se u jednom zagrebačkom klubu održala DJ radionica i mene je to bilo jako onak napeto i htjela sam godinama to, kako sam često išla i u clubbing i družila se s ljudima koji su bili klubski organizatori različitih događanja, ali me je uvijek bilo nekako kao sram, kako ću ja sad to, pa šta će ljudi reći, pa otkud sad ja ničega krećem u to. I zapravo su me prijatelji ohrabrili i rekli, ma daj, ajde probaj. Krenula sam i od samog početka su mi rekli da sam bila među boljima u toj grupi, da sam dosta brzo nekako pokopčala stvari i dali mi zeleno svjetlo da se krenem zapravo baviti time, ti nekakvi naši poznati DJ. I sve je krenulo nekako vrlo spontano i neočekivano jer je to taman bilo u vrijeme kada sam ja završavala fakultet filozofski i mislila da ću se baviti sasvim nečim drugim. I nekako su krenuli lagano pozivi, pa preporuke, pa netko pozove to jest kaže preporuči mene nekome. I krenulo je lagano do toga da evo zadnjih 6 godina to je u principu moj baš glavni posao i struka, jeli? A koliko često nastupate? Vidjela sam po Instagramu, čini se da vam je ljeto bilo poprilično radno. Pa ljeto i naravno 12. mjesec su nekako udarni termini za DJ-e, kada se zna dogoditi da je to u principu pa recimo 20 gaža mjesečno. U prosjeku recimo ostatkom godine otprilike to je 3 puta tjedno. I tako naravno da varira od perioda do perioda, ali evo, posla ima. A što radite kada ne nastupate? Kada ne nastupam, pokušavam razvući dan da traje 46 sati ako je ikako moguće, jer naravno nikad nije dosadno, uvijek imamo nekakve stvari od samog preslušavanja glazbe, pripremanja svih tih playlista, sastanaka i svega, tako da nije sam nastup samo dio posla, nego i sve ovo nekakva popratna priprema. Osim toga radim kao kreativka u jednoj music publishing kompaniji u Hrvatskoj, trčim, družim se i nastojim naučiti sve o svemu na svijetu. Nije baš da mi ide. Evo, postoji jedna predrasuda da je DJing zapravo posao za muškarce i da su oni samo u tome vići napravi dobar show. Pa me zanima, jeste li se ikad susreli s nekim predrasudama zbog toga? Jesam. Dosta zanimljivih priča je bilo. Recimo u jednom klubu u susjednoj zemlji me organizator pitao, a dobro, a kad je dio kad se skidaš? Pa sam malo ja zatečena bila i tu i tamo znaju nabaciti najčešće asocijaciju na Niki Bellucci i takav tip umjetnica gdje je to nekako se žena DJ odmah povezuje sa skidanjem, sa golotinjom. No nekako s vremenom sam se trudila takve predrasude jednostavno blokirati trudom, ustrajnošću i da zbilja pokažem da napravim dobar show, da se ljudi dobro zabave jer tu smo mi prvenstveno zbog toga. A da li biste ikada i pod kojim uvjetima prihvatili takav angažman? Nekakve golotinje ili nešto to. Pa iskreno nisam razmišljala. Trenutno dok stvari funkcioniraju i u odjeći, mislim da sam sasvim ok s time. A jeste li zadovoljni sa honorarima? Dosta često pričamo o tim razlikama u zaradi između muškaraca i žena, pa je li to tako i u vašem poslu? Ne, ja bih rekla da je DJing jedan od zapravo boljih poslova za žene. Zato mi nije jasno zašto se tako malo žena bavi time, jer rekla bih da biti žena jest ipak, kad se sve zbroje, plusevi i minusi, ipak prednost. Nerijetko zato što su angažmani vezani, pogotovo u onom nekom korporativnom event dijelu, uz nekakve odjevne predmete, šminku, nakit ili tako, gdje ipak je možda atraktivnije ili prikladnije vidjeti djevojku za DJ pultom. I plus ta sreća što smo još, nažalost, rijetke, ili na sreću, ne znam kako bi to uopće sagledala, dobijamo možda češće gaže nego naši kolege, pa automatski time mislim da je i zarada bolja i veća. Evo, vratimo se još malo na muškarce. Kako oni reagiraju kad vas vide na nastupu? Pa uvijek im je zanimljivo, uvijek onako malo proučavaju, vole ispitivati stvari. Tako da mislim,
I najčešće, to jest u 99% slučajeva su jako ugodni komentari. Nisam nikad čula da netko vrijeđa na nekakvoj toj rodnoj osnovi. Malo su sramežljivi u smislu nekakvog kao pristupanja, upucavanja. Mlađi su smioni. Oni se nekako kao malo, pa bok, a ovi moji nekako dečki vršnjaci su malo ipak povučeni. Pokušavaju li vas onda nakon nastupa možda kontaktirati putem društvenih mreža? Pa tu i tamo se to naravno dogodi. Kako vi onda reagirate? Jeste li prihvatili koji poziv? Pristojno. Znači ništa od toga. Pa za sad radije bih upoznala nekoga, kako da kažem, iz drugog nekakvog aspekta i okolnosti. I evo još samo za kraj, o čemu mašite? S kim biste voljeli u budućnosti ostvariti neku suradnju? Da. Voljela bih generalno, ono o čemu maštam jest posvetiti se više produkciji, to jest posvetiti se produkciji, jer uz taj nekakav stalni angažmane, nastupe, nažalost nemam baš vremena razvijati vještine produkcije i turntablizma koji me strašno zanima. To su vam oni trikovi sa gramofonskim pločama. Tako da jako bih voljela imati više vremena za to, što bi naravno onda u mojim nekakvim ovako željama i snovima u budućnosti podrazumijevalo naravno nekakve zanimljive suradnje sa drugim producentima. Moj veliki miljenik je Diplo. On mi je recimo jedan od najdražih producenata i njegov rad pratim već vrlo dugo, preko 12-13 godina. A s kim bih voljela recimo ostvariti baš suradnju u smislu da sam ja producent i nekakav MC, bile bi ove sve šaševe i dosta smione djevojke MC-ice iz UK kao što su Lady Lisha, Stefflon Don, zatim MIA i takav tip smionih, odvažnih, brbljavih onako žena koje su oštre na jeziku i odvažne. A postoji li netko možda na našoj estradi s kim bi voljeli napraviti neku suradnju? Jako mi je od naših recimo umjetnika zanimljiva Dijala. Ona je podosta underground rap umjetnica i njen rad jako cijenim i evo, ona mi je dosta onako simpatična i zanimljiva. Puno ti hvala. Hvala vam, veliki pozdrav.